Omugambe bi Right Reverend Associate Fred Sheldon Mwesigwa abiyire ayibimbira okushaba ahishemero lya Kashaka Girls Rukshango mu district ya Mbarara. Mukoro gw'okusiima Ruhanga ahabwo kubasinguza ebigezo eby'omwaka gw'2025 aho ribeire rimwe aha mashomero agebembeire omu bureberezi. Kwata ekihimba okakwata empitirizo okacumutamu okareeta ekihimba okakitamunwa hata onobire muri. Now you must move from that level to a level of focus, seriousness, competing with the best of the best. Nokwo kwongera akashoborora abejiku okushika aha buhanguzi tikiro kurugerera aho arukuzarwa aho ashabire abeji obutesiga ebyobutungi bwabazeire babo ahakuba engoma butosha zihindura emerisyo ekitakuhinduka ni Yesu. Ente ezo nozironda nizibura, emotoka ezo nozironda nizibura, ezabazire byambawo bine ebizimbe neraba ku kiro bwigi bine za looni tokazireba ki oli omuzaro oli omukamotoka kalimu esi konka ka looni mwana we tokamanya. Shoma ni ukore future yawe and you do your own future. Abo kweyongera ku muhendo gw'abeji Kashaka Girls erukushaji kwa gavumenti kuruga etandika tekatunga ga kyombeko kya gavumenti ekireetera abebembezi b'obukiiko bw'ishomero kwetombeita ishomero likunguka gavumenti neshobora bashomesa neta mu kwetegesa ko gataro kyombeko kibone kikurebeka iki gavumenti raterironka Kashaka Girls ninyuka ho nyimaho haraho president akaraganisa yaraganisa kukombekera ho laboratory tukageza aho twihuzita abakubasa kutuma ba MPs twabatuma ko up to now kene kintu cyone kirakoze bwo kureba ngo Kashaka Girls at least government yagikonsideringa yagitero cyombeko kibone. I am cognizant of those who have come before us and the foundation they laid, and we shall continue appreciating what they have done. I know that without students, this school wouldn't be a school. Mukuru w'ishomereri Dora Chichoncho Bareke ashoboroire zimwe ahampa jinkuru eziborecherire. On our slogan, excellency in every step. Whatever we do excellently to ensure efficiency and effectiveness in our daily operations. And as Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ahantu omwe ahabeji abakozire kurungi sayansi aterero muranga abechi abakiri kushoma obutatina amashomo ga sayansi. Kure Uganda yiteri izoba sanse zizo ziratwaro myinshi ati kanye ekiroto cyane kikatiye cyo kuba umusaho owabana konka max zinafuna nde mwiza kuntwara mu field ndisho kandi nabone mawo mwiza gukora izo field ne biomedical engineering kandi nde ngwa bishina bacha bari muri izo field rede kurangwa abana titwabaha ubwenge bwonka bw'umutwe konka twabaha na values barugambine mico mirungi kandi bafina na skills kugira ngo bakura bakabona professions zabe zindi babine hono kandi kalimo kubarasa gukora haside. Abeje abebimbira abandi baherwe birabona za certificate ngo muringo gumwe go kutera umuhimbo abacerukwe yongerayo nemishomo yabo. Gasha kwa Gerald Tugume Mbarara ahabwa Atarikwesasira.